ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Enteng, ikatuman ti ugalim ano mabartek ka, kat ipalastog mo ti kinakapitan mo. Palastog na. Kitnupod numit kapitanak. Rumbang ka di nga ipalastog mo ti kinakapitan mo. Bay aman na kita umapal amang dildilaw kanyak. No kastamlaeng, makasara ka iti mang paramanken ka. Heh! Padasin data makita dati kinakapitan ka. Adday ta ka manan Enteng. Adda ka pa lang dito balay ngam irogrogim manan ti agpalastog. Iti maday, kitno agpalastogak asaan asyak ti kapitan. Ngam siyak met ti kapitan. Oh. Iso anapanakkel ka. Kasta ka de. Asinaw ti kinasaritam dita cellphone mo. Yaman kabagyak dita kabangibang a barangay. Agaw awes. Aya, ay sayang. No saan kumaga po kadagiti dingwan, umayang kumamag. Inom ti adado ijay. Ay, da kayo ki di alalaki. Apay, naganas ka dila unay day tanga inaw. Uy da, kinsan lang mga inom ti marami di jay. Agi-istorya kami mo da. Agrinabak, kanda dumabay. Imbagkat kada kami ababay, tanog mamaritis kamay, sana masapul ti arak a pagsasangwan. Inawis mon sama ni kabadong akabagyam ije kabildatan. Wen bakit? Nabayagas ang kami nagkit-kita iti dayja kabagyak. Saan ka day aday jay tay kabagyam nga adda kadwana ano mabartek ka sumanaw? Wine, ngem pasensya blatan takas jay lang man no mabartek dayja taaw. Nga maglablabas mo nga minumaminsan. Kaslag karkarit no kas jay mabartek. Sa nabalay tasan mga agdangran. Ngem no sa bali a tao ti ikas jay na. Ay jak amo ano di da patulan. No man nagpasensya, di da patulan bakit? Ay nasaya at numanakam amin na kainuman na. Kasano nga no saan? Masapul nga agtamad kayo amin kanyak. Tasyak ti kapitan di tao. Hasta ka di kapitan. Kamamo ka kapitan kagayam. Tapno di mo malipatan na siyak ti kapitan. Ikang ka iti pakalaglagi pa. Apay nga, tinistungan na kapitan. Tapno, adagarod pakalaglagi pa. Kayat mo ta na yun Ay, saan kapitan? Amo kasi kati kapitan dito'y. Ngem, dito'y lang kabildatan. Andiyan, kayat mo asawan. Mabalin na yan ang kapitan na kwa iti sa balya barangay. Kaya't mo ta paramanan ka iti di mo naramramanan. Saanan, kapitan? Pare, apa nga itakinistungan mo ito yung lalaki? Kurang pa dayjay Apay, di na mo kapitanak. Saan mga umay dito'y dayay? Iso asaan na mo Iso nga raw. Nagpaamu akong pare. Siyak ti kaptin. Wen saan mo kumama kinistungan pare? Don't worry. Sinsinan mo ti kita na ataw. Nagalaspay ti panagkatkatawan na. Mala, tayo tulod ka, nadya balayaw. Nabartag kan, pare. Di na kwa itulod gagatil timak. Kaya't ko nga dapay kistungak ataaw. Ay, saan pare? Mga no, ada mapaguram. Kahit balsenda ka. Balsen nga. Siyak ti kapitan, balsenda. Anya jay nadamag ko nga inaramid mo, sika? Enteng? Naman ang tinadamag mo ako na. Kat no adda ka no sa nga ili, ti kabaranggayan tayo, kat kinistungam. Inyam amok lang tibagik akas kapitan ta, di naktumod abam mo. Ngamadiday ta nga aramid mo. Saan ka kumaunay anapan nakal? Saan anapan nakal? Ada nga ron ipanakal ko. No awan ata iso. Apay ananga tula unay ti panagkitam di tabagem.
Na, Kasano, no di adal jay kinistungam? di adal ketikas jayan. Nagalas ti panagkat-katawa na. At na mag-ampaligat ti basketball, ito'y kabildatan, paray. Ay, uwan. Gaputawan ni Kwarog. Ada ka kumaakadwak dito. Takitaan ta dagiti agliliga. Ay, wala, paray. Umayak taw. Kaya't kumitag buya kay. Ay, masapol. Nga nawaan ta dagiti agtutubo anak kurang ti disiplina na. No, at na makita da nga opisyalis, mabain damot siguraw nga garamit iti saan nga umnaw, paray. Iso ang masapol nga amuda no asino ti kapitan ti kabildatan. Ay, amudan, paray. Saan na masapol ang kanayon mo nga ulit-ulitan kadakwada. Naa. Silensyaw! Siyak ni Kapitan Inting dito'y kabildatan. Amubay ka. Kaya't ko ano madamati ay ayam ke discipline only. Awan ti agugulo. Punkap, punkap. Nasayat. Tati aglabseng. Ipakitak ti kinakapitan ko. Kasano nga ipakitam ka? Naa. Sino dayjay? Pwede mo amo ti ugali kas kapitan. Kaya't mo maramadan. Ay, bayamon, paray. Di na mo ti magbaga na. Amok lang no asino dayjay. Agbabawi iti panangsungbat na kanyak. Mangrugin tayo ayam, paray. Agbuya talangay. Bayamon ida. Agyaman. Tadyak nakita no asino dayjay. Makaraman kumakay. Paray, hindi man dita kabangiba nga barangay. Apay aya. Siguradaw, ti inom ijay, paray. Hagran nagtayo iti inaw. Adaman nga rod librin nga inaw. Iso nga ron nga awisin ka. Tapno mairanod ka may, iti libre nga inaw, paray. Kaano ta mapan? Ay, katindong bigatin na, paray. Hagsagana ka, tagkuyog ta mapan. Ay dagasin nak Arigla daw, paray. Sakbay ti pangal daw, dagasin ka. Ay, sigurado man ang t-shirt. Numapan kayo kanipari badong ijay kabangibang a barangay. Saan mo nga igaraw tinagmadi nga ugalim, Ano nga madi nga ugalik ngay? Ti kinangato ti panagkit-kitam iti bagay. Ipalastog mo, kapitan ka. Di daki din amo tagbayin kanyak kat kapitanak. Kayat mo asawen, agpalastog kalata ije papananyaw. Ipasindayag mo ti kinakapitan mo. Wan. Ibagak ti pudno asyak ti kapitan. Ay na, day taman nga tanti dagdagulitam ijay. Asikakat kapitan. No kasapulan, I will do it. Da. No amuda kapitanak. Di sigurado nga i-respect na. Hay, I warn you, Inteng. Ay. Agbabawi kan taw no aglablabas ka. Ha! Maray, nadamag mo ka diti inaramid ni kapitan. Anya ka diti inaramid na, Maray? Linayatan kan pinagsasawan na dagiti agtutubaw. Ay, unay lakit din ni Inteng. Ay, sigurado nga ano ti masuron kan kwa nagapo iti kasta nga inaramid na. Una, kunog daydayamudum da apimanaw. Ay, kanayon kumatabagbagaan. Ang pagkakabawan nansan. Ay, intukat no makabirok iti ababa ti kordon na. Ay, jak amon, Maray. Ay, dayta tisang kaibagak kan kwa na. Ang amdinak mo't dangdanggan marituyang. Anya ka di man ti inaramid mo, Inteng. Pinagsasawam ka no dagiti agtutubo ijay pagbasketbolan. Kasano kat nagayayam dalat ta adi da pa impakada kanyak kapitan. Ay, nalabos ka mo't, Inteng. For public use, dayjay. Saan mo mat ako ko Ura ata siyak ti kapitan. Rumbang nga ipakada da amin kanyak. Pasat ka din ti panagkabaw mo dayta, Inteng. Saan ka mat asigod akasta? Di ka di mabain? Kanya kumat pagbain na. Siyak ti kapitan. Isuda kidya ti rumbang nga agbain kanyak ta kapitanak. Ay, nangato ka launay, tapno tanga denda ka. Basta siyak ti turay, dito'y kabildata. At datan, dito'y balay ti kabagyak, paray. Intun madamdama, isagana dan, ti inumun tayaw.
Ay, mayat mo't gayam ti balay ti kabagyam. Ada pa'y nagdakkel balay iti asidag. Aking balay iti dayta. Nagdakkel paray. Nagdakkel balay ngagpaiso paray. Bak nang laki day, ti makin balay. Daytan tinakitak akadakkelan balay dito'y away. Uray di kabildatan ket awan ti kasta kadakkel. Kuna di nagdamagak itay, aritirado kano a kernel, ti akin balay dita. Ay, isumit lang retired Colonel gayam. Ada merimor a lalaki iti dakkel a balay paray. Ay, amangan mo katulong da. Tika di lalaki arimor iti dakkel a balay ket katulong ti Colonel Dayjay. Kapsat. Ay, saan, Kapitan? Dayjay, ti retired Colonel. Dayta ti retired Colonel kunam. Pudno aya? Puno, Kapitan. Apay, naklaat ka. Timot kinistongak dayta iti kabildatan. Baknang ken retired Colonel gayam. Kapitan, anyat mapaspasama keng kangay. Umay ka dito dayta lalaki. Wan ata imbitado nga raw. Isu pa tigimatang iti isyat tayaw. Intan pare badong. Agawitan. Nay. Apay ngay paray. Ako. Di tapay nakisango ngay minom. Ay no di ka pa agawin. Umuna ako. Nay. Apay ngay paray. Saan ka pa apumanaw Ako umuna ta da nalipatak. Unay ka mo tin paray. Italaan ngay may taditaw. Apay nga agawid ka ngay. Pasensya pare. No kayat mo ka agbate ka na. No kayat nun. Bukas ta talaga ka di nga umunakan. Win. Sumurot kan ton. Apay nagdardaras ni Kapitan Apimanaw. Pukawak manday di Kapitan. Ay, bayamon sir. Ada ka nun nalipatan na iya balay da. Kapitan! Agsubli ka! Ay, awan lata. Di nakingkas kaso. Ay, takrut mo't gayam day di Kapitan no saan anabarta. Badong, kunak man no malalaki day di Kapitan. Ay, pasensyaan yun sir. Nasing po da jay no saan nakainom. Naglastog edada kami di kabildatan. May samot gaya matakrot. Mabayag nga tadainting ken badong mo itinapananda, Mare. Dayta ti jak mo, Maray. Amangan no inton mabartag da. Kasladan tumanen na padanuman atukak. Ay, madanaganak. Taamangan no igaraw ni inting ti ugali na no mabartag. Kunam no asino akamaingelan ken kalaingan. Saan mo't siguro no iji sa bali a lugar, Maray? Ay, nasaya at no kasta, Mare. Ay, nung amin maminsan kat aglablabas. Saan mo't asigo da kas jay, Maray? Ay, win nga rod. No anya nga ta at tinaknakan na. Sapay awan mo't ni Kuwarog amang kadwakan kuana no adda papanan na. Apay atim Maray Apimanaw ni Kapitan ni Jay kabildatan. Ay, kunam lano asino mat day di akalaingan idinapan kami di kabildatan. Kinistungan nakit din. Anya, kinistungan na kayaw, sir? Day tatipod no. Kunam lan kalaingan. Ipanakal na ti kinakapitan na. Nangat nga to kayo pailaang iso, sir? Hindi nakita na karimore di balay ko. Tidaras na nanagawid. Kasla nakakita iti al-alya abulding. At dadagiti agin lalastaw ngab saan nga umno ti ipalpalastog da, sir. Nang runa day jay kapitan. Kinamat ko kumaita ita pinaramanak met. Agam tinapulaklatan. Inteng, kunak man no adda na panyo dinarayan ka ni Pari Badong, apay ngay anagawid ka adagos adi mo kadwa. Nabati ta pinanawak. Na, apay apinanawam. Adda ka di saan nyo anagkinaawatan, iso apinanawam. Ada kinistungak alalaki nga imay ididitoy. Hindi napan kami ijay ket namuak abak ng ken retirado Colonel. Anya, retired Colonel.
Makitam ita at ibagbagakan ka, inteng. Ay, kwa. Nanga tulaunay ti pagkitkitaam di tabagem. Angem, nangat nga tupay gayam ti kinistungam ako nam. Uwan nga ron. Gapo itibain ka. Imbaga ka ni pare bado nga agawit kami. Ngem kayat napay mati makisat. Iso pinanawa ko na. Kat, aramidam ka di pa'y tinagmaday nga aramid mo. Saan nindungaw? Mga no makasara kak iti awanan disiplina kat pagaramidan nak iti dakas. Nasaya at met no nagnakam kan, gapo iti napasamak. Ay na, Kapitan! Nasaysaya at lata tay napakumbaba, ngam tay napalangwan. Ala sigay! Dinan, tinagibusan ti sabalipay, aparang! Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Steph Meron Nalika. Ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Jopper Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito ang estasyon. Agyaman kami, titingkay panagdangag.